Ndabashimiye mbifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe mwe mwese mudahwema kubana na radio televiziyo Nuru ya Mashariki hamwe n'Umuco Wacu TV. Tuje mu makuru yacu yo ku mugoroba ku itariki ya 14 z'ukwa 11 2024. Ni amakuru turi bwibande mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko nanone tukareba ibivugwa Kinshasa uko byifashe, by'umwihariko mu ntambara ikomeye yatangiye kurwanwa yo guhindura itegeko nshinga. Bwana Sentama, muramahoro? Muraho neza umushakamba, mwiriwe neza? Yego, twiranwa amahoro. Reka twinjire mu ngingo z'ingenzi tuganiraho muri umugoroba. Yego. Ingingo ya mbere no kureba uko M23 yashyizeho abayobozi batandukanye b'imijyi igenzura. Ibyo noneho tukaza kwibaza n'icyo bisobanuye. Yego. Ikindi ni inteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje impamvu idasanzwe ituma FARDC itisubiza ibice yambuwe na M23. Niyo mpamvu turaza kuyibona. Ingingo ya gatatu, abanyapolitike barimo Vital Kamerhe ndetse na Jean Pierre Bemba bahawe nyirantarengwa ngo babe bagaragaje uruhande bahagazemo ku guhindura itegeko nshinga. Ingingo ya kane, SAMIDRC yagabanyije ubushobozi bw'abakomanda bayo. Yego. Bayiyoboye. Turaza kureba uko bimeze impamvu. Ingingo ya gatanu, Colonel Françoise Munyarugerero wa FARDC, ni umupolisi bwana Mushakamba, umudamu ndamuzi. Yego. Ndamuzi, n'iri zina afite ngira ngo ni iry'umuryango we, ni rya se. Ubwo ni uwa Police Nationale Congolaise. Na bwana Rwakagara Nzungire Emmanuel batawe muri yombi n'urwego rwitwa DEMIAP bazira uko basa. Noneho ingingo ya gatandatu, umunyapolitike Derice Sanga yatawe muri yombi azira umugambi wo guhindura itegeko nshinga. Itegeko nshinga ntiriza kuborohera bwana Mushaka. Intambara iratangiye. Reka rero dukomeze. Nakubwiye ko Tshisekedi yagiye kurwana ku mirongo y'urugamba myinshi. Ntabwo ari umurongo umwe gusa, ni imirongo myinshi bwana Mushakamba. None byatangiye kugaragara, iyo umuntu atangiye gufunga abanyepolitike bangana batya ntabwo biba byoroshye cyane rwose. Reka dukomeze rero twinjire mu makuru yacu mu buryo burambuye. Yego. Hari itangazo ryasohotse rigaragaza ko M23 yashyizeho abayobozi b'imijyi itandukanye, imijyi mitoya n'iminini yafashe. Ibi bintu wabikurikiranye bwana Mushakamba, bimeze bite? Ngira ngo bwana Sentama, abayobozi ubundi hari imijyi itandukanye yari ifite abayobozi, hari n'itari yagahabwa abayobozi. Cyane imwe mu yari ifite abayobozi yahawe abungirije ndetse n'abandi bayobozi bashinzwe iby'imari ndetse no kuba no gukemura ibibazo bitandukanye by'abaturage ndetse n'iterambere. Birumvikana iyo tuvuze imari ubwo ijyanirana n'iterambere. Ndetse kandi ikindi bwana Sentama twavuga ni ukubanza kureba mbere y'uko tuvuga ngo ni bande, cyane ko baba bavuzwe n'itangazo riba ryageze henshi, ariko se bisobanuye iki kugira ngo M23 igende yongera abayobozi ahari bamwe hongerwa abandi, cyangwa ahari umuyobozi mukuru ahabwa umwungirije n'abandi batandukanye ku bijyanye n'iterambere, ndetse bisobanuye iki kuba ahandi nabo batari bari kuhashyirwa bwana Sentama? Ngira ngo ni ikintu twabanza kuganiraho kugira ngo abadukurikiye batabyumva ngo M23 yashyizeho abayobozi yumve ko ari ibintu bisanzwe cyangwa biri aho ngaho bidafite icyo bisobanuye, kuko byanga bikunda hari ikintu bisobanuye. Cya mbere wenda nk'ingingo ya mbere, ngiye ikintu cya mbere mpita numva ni ukuvuga ngo administration cyangwa se ubutegetsi bwa gisivile mu baturage buri kugira inshingano nyinshi zitandukanye n'izo bari bafite bwana Sentama. Aho ngaho hari n'ikindi bijyana
ukuvuga ahagiye umuyobozi nk'uwo nguwo ureba ubuzima bwa gisivire bisobanuye ko hari abaturage. Yego. kandi hari abaturage baba bafite ibibazo biba bigomba gukemuka kandi uwa mbere ubikemura n'umuyobozi wabo. Bisobanuye rero ko hariya hagiye hajya ubuyobozi, hari ahasanzwe ubundi ukaba bashyizeho uwungirije, hari aho bashyize umuyobozi akaba agiyeho bushya, ari mushya nta wundi wari uhari. Ibyo bigaragaza ko hari abaturage kandi ubuzima bwatangiye kugenda bumeze neza, abaturage bari muri bya bikorwa byabo bya buri munsi kuko hariya niho bakenera umuyobozi. Ikindi mbona bwana Sentama bisobanuye ko M23 mu rwego rwa mikoro imaze nayo kwiyubaka kuko umuyobozi ntabwo ajya ahonga areke guhembwa. Uretse no guhembwa Mushakamba, ndabyibuka rimwe hari igihe ibintu bitarajya mu buryo neza, hari igihe abantu bakoraga bagahembwa amavuta, bagahembwa ibiribwa, bagahembwa poriji, bagahembwa iki, ariko ikiriho burya umuyobozi niyo agiye ahantu hari ibintu byinshi birebwa. Yego. Ni ukuvuga ibikorwa remezo, hariya hagiye ubuyobozi buriya hari ibikorwa remezo, uretse n'ibikorwa remezo hari ibikoresho aba akeneye, ibikoresho ubwo nabyo bigomba kuboneka, abagomba guhabwa ibikoresho nubwo bitaba ari byinshi cyane, ariko wenda hakaba hari ibikoresho bike bishoboka, bimwe bita minimum mu ndimi z'amahanga, ibikoresho nkenerwa bya nkenerwa. Rero Mushakamba uko igenda yiyubaka, hari igihe uzabona bariya abayobozi bagiyeho bafite n'amamodoka abafasha kwihuta mu kazi, gukora akazi neza. Ngira ngo buriya nyine ni ikigaragaza ko hari inzego ziba zubakitse z'ubuyobozi, inzego z'ubuyobozi zegereye abaturage. Buriya nyuma y'imijyi ndakeka ubwo hari n'abashinzwe ibyaro, kuko hari abaturage hagomba kuba abayobozi, birumvikana. Ikindi bisobanuye bwana Sentama ni uko aho M23 iri hatakigenzurwa n'ubutegetsi bwa gisirikare. Oya, ntabwo ari byo. Ngira ngo iyo usomye na ririya tangazo uhita ubibona. Ni nk'uko M23 nayo ubwayo ntabwo igenzurwa n'igisirikare gusa. Yego. Bo baravanze, barimo bose impande zombi. Ngira ngo babonye muri ririya tangazo, tubanze tunarebe n'uwaryanditse n'uwarisinya. Yego. Ninde? Ni Bertrand Bisimwa. Ni Bertrand Bisimwa, ni umuyobozi mu bya politiki, ni perezida wa M23 mu bya politiki. Noneho wabonye ko asoza ririya tangazo yandika ati kanaka ashinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa by'iyi myanzuro. Ngira ngo wamubonye bavuze nde? Reka mite, sinzi niba umwibuka, ariko reka mukwibutse. Yego, niba uri hafi y'itangazo nyirizina. Bavuze umunyamabanga nshingwabikorwa wa M23, Benjamin Mbonimpa. Urumva rero ko ubuyobozi buruzuye. Yego. Ubuyobozi buruzuye, nta cyuho gihari, yenda icyuho cyaboneka aho bagenda bafata nyuma ya buriya buyobozi baba bashyizeho hariya, ariko naho ngo hazakomeza hagenda habona ubuyobozi. Bwana Sentama rero icyo abantu bagomba kumenya, ubuyobozi buriho si ubw'agateganyo, wenda hazajya habaho guhindura abayobozi, ariko si ubw'agateganyo kuko iyo M23 igifata ahantu ishyiraho abayobozi b'agateganyo ba gisivile baba bari gufatanya n'aba gisirikare gushyira ibintu ku murongo. Rero iyo bimaze kujya ku murongo bashyiraho abayobozi batari ab'agateganyo. Duhereye Bunagana, ubundi Bunagana kuva mu kwezi kwa mbere 2024, usibye n'icyo gihe na mbere yaho, kuko Bunagana yafashwe mu kwezi kwa gatandatu 2022 kuri 13 bwana Mushakamba. Yego, kuri 13.
kuva icyo gihe rero nka nyuma y'ukwezi kumwe yari yashyizweho umuyobozi wa Bunagana, nubwo hari hakiriho uw'agateganyo ariko byageze aho hajyaho umuyobozi utari uw'agateganyo. Rero uwari umuyobozi usanzwe ari umuyobozi mukuru wa Bunagana yitwa Kanyamarere Desire, akaba ayungirijwe na Busimba Rodrigue, ndetse ushinzwe iterambere akaba ari uwitwa Gakomeye Bendera. yego Reka tujye mu mujyi wa Kiwanja. Umujyi wa Kiwanja ubundi usanzwe uramutswa cyangwa umuyobozi wawo ari Katembo Julien. yego Uyu rero bamuhaye umwungirije akaba ari Bukera Bienfait. yego naho umuyobozi ushinzwe gukemura amakimbirane muri uwo mujyi yitwa Ndizihiwe Oscar. yego Turebe Rubare. yego Rubare nayo iyoborwa, umuyobozi yabaye Maguru Celestin. yego nako yayiyoboraga kuva muri Mutarama, kuva mu kwezi kwa mbere 2024. n'ahitwa Kako na Karengera naho hagenzurwa na M23. Umuyobozi wungirije uyobora Rubare, Kako na Karengera yabaye Zahabu Jose, ni umumama cyangwa se umukobwa. yego noneho Nyamirima nayo yahawe umuyobozi mukuru ariwe witwa Hitimana Emmanuel. Muhindo Kambesa aba umuyobozi wungirije. Nshimiye Fideli ashingwa iterambere. Nyamirima barahazi, nivo aherutse kubohorwa nyuma vuba nako. Nyamirima ni muri Binza, yabohorewe hamwe na za Ishasha na hahandi haba manuza haba amafi kuri cya cyambu. kuri cya cyambu ni Nyakakoma. Nyakakoma, yego. yego Reka tujye muri santere y'ubucuruzi ya Kibirizi haragaragara ni Rubugana n'ubundi za Rwindi. Rwindi sigara haruguru, Rwindi sigara haruguru. Kibirizi rero umuyobozi yabaye mu mbere Bangayi. yego yungirizwa na Njyanabanzi Michel. yego noneho witwa Rutwaza Shabani aba umuyobozi ushinzwe iterambere. yego Tugere noneho kwa General Sultan Makenga Nyanzare. yego Nyanzare ahangaha harazwi kuko hari indere ya FDLR cyane. Umuyobozi Nibigirimana Andre. yego kungirizwa na Minyaruko Bienveni. yego ndetse ushinzwe iterambere akaba ari Ruyange Amani. yego Centre ya Mweso muri Masisi. yego nayo umuyobozi yabaye Kajibwami Uwizera Kajibwami. yego uwitwa Marume Wetemwami abo umuyobozi wungirije. yego Gatanaheri Sekanyana Nzongera ashingwa iterambere. yego abo nibo bayobozi bashyizweho, baje basanga abandi mu bindi bice bitandukanye kuko abantu babyibuke Kicanga bayihaye umuyobozi ndetse na Rubaya. ubwo n'ahandi naho hari abayobozi, n'ahandi hashya butatuzumva Ikarembe n'ibindi. yego. twongere twumve ubwo ni za Buguri nazo zizaba zibona. ngira ngo na za Kanyabayonga babashyizeho naho barahari. za Kanyabayonga na za Kirumba na za Kayina na Miki. abayobozi bashyizweho, urumva ko hafi ya hose hamaze kubona ubuyobozi. Bwana Mushakamba, gushyiraho ubuyobozi nk'uku nguku bitanga butumwa ki kuri Kinshasa? Urakoze cyane, ni ikibazo mbajije nanjye nari kukubaza uko byari kugenda kose. Birabwira Kinshasa ko ishaka yakwemera guca bugufi inzira z'ikigendwa. Yego. Kubera ko bugiye abantu bamaranye ahantu umwaka umwe ibiri
noneho bakagera aho bashyiraho inzego z'ubuyobozi, bisobanuye ko hamaze kuba leta yigenga cyangwa se ikindi gihugu. yego. Reka dukomeze Mushakamba, reka tugere kuri iriya ngingo ya kabiri, aho inteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje impamvu idasanzwe ituma FARDC itisubiza ibice yambuwe na M23. Bwana Mushakamba, iyo mpamvu ni iyihe? Bagize bati impamvu nyamukuru ituma bananirwa kwisubiza ibice ni etat de route. Etat de route ubwo mu kinyarwanda kinoze turayita ngo iki? Ni uko imihanda imeze ubu ngubu. Ubwo urumva ko ni ibibazo by'imiterere y'imihanda. Yego, imiterere y'imihanda. Yego. Ubwo Bwana Sentama ni impamvu isekeje cyane. Ikibazo cy'imihanda cyatuma umusirikare atarwana. Oya, uwo muhanda banyuramo, abandi banyura mu ijuru, banyura hehe? Si cyo kibazo se? Abo barwana nabo banyura mu buye. Aho ngaho niho bibera ikibazo gikomeye cyane. Kandi noneho iyo baza kumenya ko etat de route hari ikibafasha, ngo bakabaye barahafashe neza mbere y'igihe. Yego. Ariko Bwana Mushakamba, nubwo tubiseka, imihanda imeze nabi byo. Yego. Hari video ejo yarimo ihererekanwa igaragaza kwa Prix Nobel. Ubwo iyo mvuze Prix Nobel ngira ngo uramuzi. Wa mugabo witwa Mukwege. Yitwa Mukwege Denis. Docteur. Iwe rero ni ahantu hitwa Panzi ni mu mujyi wa Bukavu. Barimo bagaragaza abantu aho bagera, umuhanda uri mu rwondo rwinshi rugera mu mavi. Noneho umuntu akishyura niba ngo 5,000 ngo bamuheke amafaranga y'amakongomani, bakamuheka ku mugongo bakamutambutsa ahantu habi. Sinzi niba warayibonye Bwana Mushakamba. Video narayibonye rwose. Ubwo rero urabona ko etat de route umusirikare ntabwo yarasa ari uko bamuhetse mu mugongo. Usanga uwo mudepite afite ukuri. Ubwo bisobanuye ko n'ahandi hose hari imihanda imeze nabi, naho ntiwayibonye zizahita zihafata zitarwaye. Ntiwayibonye. Ubwo ni ikibazo, ariko wenda ntabwo ari rwo rwakabaye urwitwazo rwo kuvuga ngo batwambuye ahantu. Ngira ngo ku musirikare nta mpamvu n'imwe usibye kuramira amagara ye cyangwa kubona agiye gupfa. Ku musirikare ufite imbunda yawe, ufite ibikoresho, ubundi uko haba hameze kose, kugira ngo baranabitozwa Bwana Mushakamba, uko haba hameze kose uba ugomba kumenya ukuntu uri burwane bitewe n'uko hameze. Ariko umenya abagihari bo, abahafashe bo bagendera mu kirere. Nanjye nibyo nibajije, ese ko bavuga kuriya abahabambuye bo bagendera he? Bakoresha ubuhe bufindo kugira ngo bahagende muri iyo mihanda? Bwana Sentama, umuntu ashobora kwibaza ati uwo wabitangaje ninde ubundi? Ariko se buriya ninde koko? Ngira ngo inteko ishinga amategeko ninde koko Mushakamba? Mu bihugu byose inteko ishinga amategeko igira abayobozi bashinzwe cyangwa komisiyo ishinzwe igisirikare cyangwa se defense. Rero uyu mugabo komisiyo ishinzwe ubwirinzi. Yego, ubwirinzi n'umutekano. Uyu mugabo ngo yitwa Ruben Mikindo Muhima, akaba ari ni honorable. Iyo nkuru ndayifite hano imbere yanjye. Yego, ni honorable kandi akaba akomoka no mu ishyaka rya UDPS Bwana Mushakamba rya Gisekedi. Yego, iyi nkuru iravuga iti Ruben Mikindo Muhima, membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, est le nouveau président de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Nuvuga Ruben Mikindo Muhima ni umunyamuryango wa UDPS, ishyaka
rya perezida Tshisekedi, akaba na perezida mushya wa komisiyo ishinzwe ubwirinzi n'umutekano yo mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Né le 11 novembre 1959 à Bukavu, Mikindo Muhima est député de la circonscription de Walikale dans la province du Nord Kivu. Yavutse ku itariki 11 z'ukwa 11 1959 avukira i Bukavu. Uyu Mikindo Muhima akaba ari depite watorewe mu gace ka Walikale, yego, mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Il a précédemment exercé le rôle de ministre d'État. Mbere y'uko aba depite yabanje kuba ministre wa leta, ministre des hydrocarbures dans le gouvernement Karli Nzanzu Kasivita, ancien gouverneur de la province du Nord Kivu, et lui le nouveau premier vice-président de cette commission. Ukuvuga uyu Muhindo Mikindo, yego, yabanje kuba ministre wa leta, aba na ministre w'ibikomoka kuri peterole muri guverinoma ya Karli Nzanzu Kasivita. Uyu Karli Nzanzu Kasivita yabaye guverineri wa Nord Kivu, akaba yarakuwe na bariya baje kuyobora muri etat de siège. Yego. Noneho rero uyu Muhindo Mikindo, urazi ko muri Kongo imiterere ya hariya bagira icyo bita guverinoma provinciale, ni inteko iyobora, mbese ni guverinoma y'intara, ni y'intara. Uyu rero uyu Muhindo Mikindo yabaye ministre w'ibikomoka kuri peterole mu gihe cya Karli Nzanzu Kasivita. Uyu Karli Nzanzu Kasivita uyu munsi ni umudepite nawe, yego, ngira ngo yari no muri bariya bejo bundi bagiye hariya Uganda, ko ndumva twaramuvuzeho. Yego. Noneho rero uyu Muhindo Mikindo yamubereye ministre, ni ukuvuga yabaye muri leta ya Nord Kivu yari iyobowe n'uyu Kasivita. Membre de l'ABC, il représente la circonscription de Beni. Ni ukuvuga uyu Karli Nzanzu Kasivita we ni umunyamuryango wa AABC. AABC banza niba ari ishyaka niba ari iki sinzi. Yego, uranisha. Il représente la circonscription de Beni. Akaba yaratorewe guhagararira igice cya Beni. Kasivita. Le poste de deuxième vice-président a été, ariko uyu nguyu Kasivita, yego, yungirije uriya bakoranye nanone, yungirije uriya Mikindo Muhima. Aramwungirije muri kuyobora iriya komisiyo. Yego. Uyu Nzanzu Kasivita niwe vice perezida wa mbere. Biragaragara ko bari babyumvikanyeho kugira bitangaze cyane ko ni wabo nta mihanda ihaba n'ubundi muri Walikale birazwi. Yagendeye ku by'iwabo. Noneho le poste de deuxième vice-président a été confié à Jonas Tsundu, député de la circonscription de Lukula dans le Congo central, et membre de UNC. Serge Bahati Maïgende du parti AFDC, représentant la circonscription de Kabare dans le sud de Kivu. Uvuga hano baravuga abantu bagize ubuyobozi bw'iriya komisiyo. Vice perezida wa kabiri akaba uyu witwa Jonas Tsundu.
akaba depite ukomoka ahitwa Rukura ni muri Congo Centrale. Congo Centrale, intara ya Congo Centrale ni hari hegereye Kinshasa. Yego. Urebye hegereye Kinshasa. Ndabona ari mu ishyaka rishobora kuba ari hajya se kwa Vital Kamere yi UNC. UNC. UNC ni ya Kamere. Yego. Noneho hakaba witwa Serge Bahati Mayigende du parti AFDC representant uyu nguyu ni vice president iki kuko vice president wa mbere ni Nzanzu Kasivita, wa kabiri ni Yutsundu. Uyu wundi ni nuza ni reporter ubwo ni nk'ushinzwe ni nk'umwanditsi. Yego. Reporter ni nk'umwanditsi. Uyu urabona avuka muri Kabare rero ni teritwari muri Kivu y'Amajyepfo, ariko igabana na Karehe. Yego. Igenda nanone igakora hafi ku mujyi wa Bukavu aho ngaho. Ko iyo uzamuka hariya ugiye kugera za Gatana, utambutse muri Kabare isigara hepfo. Ni ukuvuga kiriya kibuga cy'indege kiri muri Kabare. Uyu akaba yungirijwe na Joseph Nkoyi Wembo, représentant de la circonscription de Kabare dans le Sud Kivu, et le nouveau rapporteur de la commission, tandis que Joseph Nkoyi Wembo, membre de la dynamique Agisson, en est le rapporteur adjoint. Rero uyu nguyu akaba ni nk'umwanditsi, twamwita umwanditsi wungirije. Kuvuga rapporteur ni wa wundi ukurikirana ibyavuzwe, noneho akagira ate agafata inyandiko mvugo yabyo y'ibyavuzwe. Uyu rero Mikindo ati ingabo zacu ati imihanda rwose ituma tutatsinda, imihanda ituma tutigarurira ibice batwambuye. ikigaragara baba babyumvikanyeho na komite yose, ntabwo yavuga ibyo yiboneye. Biba byaganiriwe mu nama kuko baba bashinzwe umutekano. Urabona ko komisiyo yabo ni ubwirinzi n'umutekano, barabiganira rero. Bwana se nta mikino ndibaza cyangwa kubaza kuri iyi ngingo ni kimwe, ese iyo mihanda ituma ingabo zitarwana ubundi si yo inatuma abaturage bo muri ibyo bice badahabwa serivisi, batotezwa n'imitwe yitwaje intwaro nk'ibyo Muventura irwanira cyane ko ejo bundi yinjiye muri Warikare ivuga ko abaturage bayitabazaga bavuga ko bari kutotezwa no kwicwa n'iriya mitwe yitwaje intwaro ndetse n'ingabo za leta. Mushakamba rero icyo nabivugaho, ubundi imihanda idakoze n'ubundi iragenda ikagaruka kuri leta. Ni leta yagombaga kuyikoresha ntiyikoresheje, mu bundi bararira ibiki. Ikindi navuga ni uko Kongo ifite amahirwe yo gukira, ariko ikagira amahirwe make yo kugira ubuyobozi bushobora gutuma itera imbere. Iyo urebye nk'amashuri, ngira ngo wabonye amashuri aho abana biga, amashuri yubatse mu mazi, aho abana bagenda mu bwato kugira ngo bagere ku ishuri. Uvugutse na Kinshasa iyo imyuzure yateye niko, iyo imvura yaguye niko bigenda. Yego. Biriya byose ku gihugu gikomeye nka Kongo, ku gihugu gifite umutungo kamere, ku gihugu gifite ibintu, buriya Kongo imeze nka wa mwana ngo iyo ari bupfe niyo wamuha amata aranga akagenda. Ni nka rwa rugo rw'abakungu ariko birangira abana barwaye bwaki bakanarwara amavunja. Si uko? Bwana se namagira ngo niba nta kindi twava kuri iyi ngingo, ariko ngewe mbere yuko tuyivaho kuri iriya ngingo yabanje, twavuze ko bashyizeho abayobozi muri Rubaya, twibagirwa kuvuga ko na Ngungu babashyizeho nkurikije uko itangazo mbonye. Yego. Ngungu nayo yahawe abayobozi, aho Ngungu umuyobozi chef wa site yabaye Ngabo,
David akungirizwa n'uwitwa Ruhashya, naho Rubaya shefu wa site yabaye Nsabimana Julien yungirizwa na Safari Makuza. Bwana Mushakamba ngungu nuko utayizi, genda yizi, nayibayemo ni ahantu heza. Nta ugiye gutanga n'ubuyobozi ngungu ntabwo yagasigaye, kuko ni santere nini cyane. Yego, ni santere itera imbere cyane, ni santere iba mu bucuruzi, ni santere iba mu buhinzi, ni santere iba mu bworozi, ndetse n'amabuye y'agaciro arahacukurwa. Bwana Mushakamba. Yego, twakomeza none n'indi ngingo. Ariko ngungu ikabamo imbeho rero, izi saha umuntu w'umugabo aba yota imbabura. Birumvikana. Bamo imbeho nyinshi cyane. Reka dukomeze tujye hariya kuri bariya abanyapolitike, abarimo Vital Kamerhe, Jean Pierre Bemba, yahawe Nyirantarengwa. Yego. Bwana Mushakamba, uzi ko hariya hari inkubiri yo kuvuga ngo itegeko nshinga rihindurwe nk'uko perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabivugiye Ikisangani ubwo yahasuraga. Akimara kubivuga rero imitwe yarashyushye y'abakongomani. Yego, hari abavuga bati rihinduke, abo ni abamubogamiyeho, ariko hari n'abandi batabyemera bavuga bati ntabwo rizahinduka. Bakavuga ati byanditswe n'abanyamahanga, ryandikirwa mu mahanga, bo bakavuga bati mu bantu baryanditse, abaryanditse ngaba, nubwo harimo abanyamahanga bake ariko harimo n'abakongomani. Ateze umuntu muzabona wandika itegeko nshinga w'umukongomani urenze abangaba baryanditse n'abaki. Muri iyo nkubiri rero ubwo Tshisekedi abashaka bamushyigikira, ngira ngo icyo navuga atari ukuguca mu byo uvuga. Yego, Tshisekedi ari kwishyuza Bemba na Kamere icyo yabakuriye, icyo yabahereye akazi. Niba abantu babyibuka, bahabwa akazi abantu bari bajije, niki gitumye Tshisekedi azana Bemba wakatiwe n'inkiko mpuzamahanga ashinjwa kwica abantu. Umutwe we w'inyeshyamba wa MRC yari ayoboye wafungiwe Irahe imyaka irenga 10. Ati niki gitumye Tshisekedi azana Vital Kamerhe akuye muri gereza ababariye ejo bundi ashinjwa kurya umutungo w'igihugu, akamuzana akamugira ministre. None Bwana Sentama ari Mushakamba, Tshisekedi ngo ajya atangira akazi, kiba perezida yashyizeho gahunda, yafite gahunda yo guteza imbere abaturage. Yego, ashyiraho gahunda yise gahunda y'iminsi 100. Muri gahunda y'iminsi 100 rero hari ibikorwa byagombaga gukorwa. Bivugwa rero ko Vital Kamerhe yaba nk'umuntu wari ukuriye ibiro bya muri perezidanse bya perezida. Bivugwa ko hari amafaranga yari abigenewe, yaba yarariye Bwana Mushakamba, ariko aza kubabarirwa atayishyuye. Ariko n'ejo bundi akijya kuyobora inteko nabwo hari ibindi byavugwaga. Hari umuntu w'umudamu ukora mu nteko wavuze ukuntu imodoka ya Kamerhe yaciye inyuma, reka tuvuge nko mu gikari, ari nijoro ipakira amadolari menshi. Icyo gihe Kamerhe yagiye mu Bubiligi cyangwa mu Bufaransa, niyo yagiye amarayo iminsi. Bari bazi ko atazagaruka Bwana Mushakamba, ariko nabyo biza kurangira. Yego, ubu rero arimo arishyuzwa ibyo byose hamwe n'ibindi. Abantu baravuze bati Tshisekedi ko yegereje igisambo n'inyeshyamba ruhagwa, n'ukubera iki? Abantu batangira babona impamvu Tshisekedi yabiyegereje. Si nkuru imeze ite? Buriya nawe ni umwe muri ibyo ngibyo. Birumvikana baraziranye. Ushobora kuba umwe cyangwa undi. Yego.
aba bagabo rero babwiwe ko ngo mu gihe gito bahawe igihe gito kugira ngo babe bagaragaje niba bashyigikiye icyifuzo cya perezida cyangwa niba batagishyigikiye nabwo bazabigaragaze bwana Mushakamba. Bazagaragaze akaguru bahagazeho, bahagaze ku ruhe ruhande. Naho ubu ngubu ngo bari bahagaze nka rusake yabuze amahaho. Rusake yabuze amahaho uzi uko ihagarara? Ntabwo ubizi? Iba yamanjiriwe. Oya, ihagarara ku kaguru kamwe, akandi kagashyira mu ibaba hejuru. Ukagira ngo ifite akaguru kamwe. Aho uzabona rusake ihagaze ku kaguru kamwe, akandi yagahishe mu ibaba, burya ngo iba yabuze amahaho. Yego. Ubu rero nabo bari hagati aho ngaho, bayobewe, ntabwo baramenya icyo bakora, barakibaza, ariko bahawe nyirantarengwa, bagomba kubivuga vuba cyane, bakagaragaza niba bashyigikiye icyifuzo cya perezida cyangwa niba batagishyigikiye, nabyo bikamenyekana. Yego. Ngibyo iby'aba bagabo, buriya urabona biza kuborohera. Ikiriho ni kimwe. Yego. Wenda nuko ari igitutu cy'abanyekongo. Yego. Ariko nk'uko twabivuze, Kisekedi yabazanye babyumvikanyeho. Iyo mishinga cyangwa se iyo pra yari mbere y'uko abinjiza muri minisiteri no mu nteko ishinga amategeko muri iyi myanya myiza, nuko yabanje kubagezaho iyo pra, bakayiganiraho, bakayemera mbere na mbere, bakayemeza. Ikindi bagatangira gutegura icyo bazakora kugira ngo igihe abanyekongo bayirwanyije abazamurwanirire bariya barwanirire Kisekedi kandi bamuha intsinzi. Hari ikindi rero kigaragara bwana Mushakamba imbere muri ibi bihe by'inkubiri yo guhindura itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Genda bibona hari abanyapolitike bavamo bakaba bajya ku ruhande rurwanya Tshisekedi, cyangwa byaba ngombwa bakaba bakwisangira na Corneille Nangaa. Ikiriho bwana Sentama uko mbibona, yego, nta munyepolitiki uri ku ntebe uzava kuri Kisekedi. Yego. Kubera ko abariho bose abenshi ni abashya badafite imbaraga. Yego. Yabashije guha izo mbaraga cyangwa yabashije guha imyanya. Bigoye ko bamwivumburaho, ni ukuvuga ngo ni abafite imbaraga nkeya kuri we. Yego. Batatinyuka kumwivumburaho, bazi ko yabagirira nabi. Ahubwo abashobora kumwivumburaho ni bamwe mu basirikare n'abapolisi bakomeye, kuko nibo bonyine baba bafite imbaraga zo kuba bahangana na Kisekedi. Naho bamwe mu banyapolitike bari hariya biragoye Kisekedi yabamarira mu munyururu cyangwa se akabicisha. Yego. Reka dukomeze bwana Mushakamba, turebe indi ngingo ikurikiyeho. Tujye kwa SAMIDRC. SAMIDRC ni za ngabo za SADC zaje mu butumwa gufasha FRDC kurwanya AFCM 23. Nabo zaba zamanuwe mu ntera. Nibyo bwana Sentama, ubundi nk'ibisanzwe ubutumwa nk'ubu uhuriweho n'ibihugu bitandukanye buyoborwa n'umusirikare cyangwa umukomando ufite ipeti rya Major General cyangwa General Major. Barabyibuka muri EAC yari Major General Alifazadi niwari Matuki, n'uwari wabanje yari Major General. Ariko ahangaha naho uwari umuyobozi wayo yari Major General, ariko Major General umuntu wa bisi, ariko ubu noneho yasimbujwe, arangije asimbuzwa koroneri. Ibi rero biragaragaza ko ubu butumwa bwaba bwateshejwe cyangwa bwagabanyirijwe agaciro. Ibi bisobanuye iki bwana Mushakamba? Bisobanuye iki kuri buriya butumwa? Mu mboni zanjye busobanuye ko bwagabanyirijwe agaciro cyangwa se butagifite agaciro n'akamaro nk'uko bwari bufite, bitewe n'ingaruka mbi zabaye ku bisirikare by'ibihugu byohereje abasirikare hariya, birimo Afurika y'Epfo
Tanzania ndetse na Malawi, kuko ntabwo bashobora kugena, ntabwo igihugu nka Afurika y'Epfo gishobora kugena koroneri ngo ajye gusimbura generali majoro. Icya mbere, nubwo bitwaza ngo uyu generali majoro ngo afite ubunararibonye, ngo afite nk'uko inkuru ibivuga, wenda turi buze kugenda tuyigarukaho, baravuga ko uyu generali majoro afite ubunararibonye ndetse n'ubundi buhanga, ariko ukibaza impamvu ubwo buhanga butamuhesheje ipeti rya generali bukamugumisha kuri koroneri, noneho akaba aje gusimbura generali majoro Bwana Sentama. Ikigaragara byaba ari ibibazo by'ingutu biri mu gisirikare cya Afurika y'Epfo byaba byabiteje, cyangwa se impamvu zo gutsindwa kwabo na M23, bakibaza ukuntu generali w'igisirikare cya gatatu muri Afurika ashobora kuyobora ubutumwa bukananirwa kwambura inyeshyamba na santimetero n'imwe. Bwana Sentama, birumvikana Bwana Mushakamba, ese aho generali yananiwe koroneri azakandiraho? Ibi nibyo bituma tuvuga tuti yagabanyirijwe ubushobozi, kubera ko ubushobozi bwa generali burananiwe. Aho kugira ngo babusubize, ubuyobozi busubizwe generali, nanone undi mujenerali wenda hahindurwe abajenerali, kuko bose bashobora kuba ari ba generali banganya amapeti ariko mu buhanga batanganya. Aho kugira rero babusubize generali, babuhaye koroneri. Ibi nkabibona ari ibyo kugira ngo ba basirikare ba Afurika y'Epfo bapfa buri munsi, nibajya bapfa bazavuge bati n'ubundi bayobowe na koroneri, ntabwo bayobowe na generali. Reka tubitege amaso Bwana Mushakamba, ariko buriya biranakomeye, ngira ngo hariya mu Kimoka baheruka no kuhagwa. Uvuga uti n'ejo 6 barahaguye? 6 barahaguye n'imirambo yabo ngira ngo yatwawe Bwana Mushakamba. Nako si 6, 7. Ejo hatwawe imirambo. Mu gihe imirambo ye yagiye, abandi ngo bajya gutora nanone imirambo yindi bafatanije na FDLR. Intare za Sarambwe zibarasa mu mitwe, birangira gutyo. Ariko reka nanone mbwira abantu uwo koroneri ngo ninde. Uyu koroneri yitwa Tembekile Nukuva, akaba ariwe wagizwe umuyobozi wa SAMIDRC n'uwo mu gisirikare cya Afurika y'Epfo. Akaba ngo atari ubwa mbere yoherejwe mu butumwa bwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakaba afite inararibonye muri ubu butumwa butandukanye, cyangwa mu butumwa nk'ubu ngubu. Ariko inararibonye afite si iryo kuyobora, cyangwa ntafite inararibonye riruta iryo Major General yari afite. Nta koroneri wagira inararibonye riruta irya Major General Bwana Sentama, kandi nabwo afite iryo nararibonye bamwongerera ipeti, nawe akaba Major General cyangwa Brigadier General. Reka dukomeze Bwana Mushakamba, twerekeze ngira ngo ni muri Lubumbashi. Hari koroneri wa polisi Bwana Sentama, mbere yuko tugera muri Lubumbashi, mise nibuka ikindi kintu. Nibutse ko muri SADC hibereyemo abavuga ikinyarwanda kandi bo muri Afurika y'Epfo. Ibi nabyo bishobora gutuma kuba mu mpamvu zituma bagenda bagabanya. Wasanga wenda n'uwo bohereje nawe afite ukuntu afitanye isano n'icyo kinyarwanda. Nabyo byashoboka. Twigirire Lubumbashi turebe abakomeje kuzira ubusa. Lubumbashi rero koroneri wa polisi Françoise Munyarugerero wa Police Nationale Congolaise na Bwana Rwakagara Nzungire Emmanuel batawe muri yombi n'urwego rwitwa DEMIAP bazira uko basa. Bwana Mushakamba, bakaba ngo bajyanywe Kinshasa. Bamaze kugera i Kinshasa, bajyanywe na ruriya rwego rwa DEMIAP, kandi nta cyaha baregwa runaka, barabahora bo bari bo Bwana Mushakamba. Nibyo abatanze amakuru bemeza ko uyu Rwakagara Nzungire Emmanuel ari wo mu bwoko bw'Abatutsi, akaba avuka muri Rucuru Bwisha. Uyu nguyu akaba yari umucuruzi, ari umucuruzi usanzwe rwose uzwi wabigize umwuga. Akaba yarafatiwe Lubumbashi ku itariki ya 9
z'ukwezi kwa 11 urumva n'ejo bundi hashize 2024 akaba yarafatiwe muri resitora Bwana Sentama. yego ndetse afatanwa n'uyu muvandimwe koroneri wa polisi wari umaze kuvuga Françoise Munyarugerero, ngira ngo nawe yaba ari umunyarucuru. Françoise Munyarugerero ntabwo ari umunyarucuru, bashobora kuba bakomoka Ibirambizo, iwabo baragenze cyane, bakomoka muri Birambizo ni za Rucuru, ni hariya n'ubundi muri groupement ya Bwito, ariko babaye ahantu henshi kuko ni famiye nini, famiye yabo babaye muri Masisi, babaye ahantu hatandukanye. Ndumva hari n'abo bavukana nzi. Yego, ndabazi, ntabwo nenda kuvuga amazina yabo ariko ndabazi. ngira ngo tutagiye muri byinshi Bwana Sentama, Yego, iri zina Munyarugerero ubwaryo yarizira kuko muri M23 harimo ba Munyarugerero benshi kandi bakomeye. iri zina ni rya famiye, niko twabivuga, ni ry'umuryango wabo kuko famiye Munyarugerero ni ngari, ni famiye nini, ifite abamukomokaho benshi Munyarugerero. hari umuntu wo muri famiye twiganye yitwa iri zina, arahari, simperuka kumubona ariko arahari, twariganye. Yego, nawe bose usanga bafite iri zina. uru rero aba bantu rero ni za nzirakarengane, bakomeje kuzira abo bari bo. Ibi Bwana Mushakamba, ntabwo hari umuntu uherutse kutubwira w'umudamu wo muri Loni. Yego, aho yavugaga ko muri Kongo harimo haba jenoside. uriya ushinzwe umunyamabanga wo muri Loni ushinzwe kurwanya jenoside, ngira ngo uramwibuka. Ibi rero ni bimwe mu byo yavugaga, kuko niba abantu bafatwa gutya, nk'uyu nguyu yari umukozi wa leta, uyu koroneri ni umudamu wakoze muri polisi igihe kinini, ari muri polisi kuva igihe kinini rwose, ndamuzi. urabona nta ibice byinshi byo muri Kongo yabikozemo, cyane cyane iki gice kigaruka nk'iburasirazuba, turutse za Ituri ukamanuka ukagenda za Rubumbashi. Yego, ni ahantu yabaye cyane, yahakoreye n'Igoma, ngira ngo yarahakoreye. n'umukozi w'igihugu nk'uyu nguyu bakamufunga, bakamujyana i Kinshasa, bamuhora ukwasa, bamuziza ko avuga ururimi rw'Ikinyarwanda, bamukora ibintu nk'ibyo. ikindi Bwana Sentama ngo yafashwe bibabaje, bafashwe bibabajwe, batawe muri yombi, bagirirwa nabi cyangwa se bakorerwa ibihabanye n'uburenganzira bwa muntu. Niko bimera, barabakubita, ngira ngo uheruka kubona umuntu w'umugabo bashize bahambiriye amaboko imugongo, bamuryamishaho bitsinda, batwika isashe, bayimujojoberezaho. Bwana Mushakamba, ni bene biriya ibikorwa babakorera, ni bene biriya. uru rwego Demiapu si urw'ubutasi bwa gisirikare? Nibyo rwose, ngira ngo rwakafashe uyu mugore ariko ntirwagafashe umusivili, ariko ibyo muri Kongo ntibigira irengayobora, ntibigira ikiyobora, byigenga uko bishaka. aho umuntu akubaza ibyangombwa wabibona, akakubaza n'ikarita ya batisimu kugira ngo akunda kubone. ntabwo nubwo tubiseka ariko ni ibintu biba bibabaje, barabikora. Yego, ngira ngo ibyari ingenzi kuri bano bavandimwe batawe muri yombi, bari kugirirwa nabi, bari guhohoterwa n'abakabarengeye, iby'ingenzi twabitangaje gusa. Imana ibafashe, hari n'ushobora kubafasha yabafasha, rekurwa rwose ko ni inzirakarengane. Yego, reka dukomeze rero turebe uriya munyapolitike Denis Sanga, we yavuze ngo iki? Denis Sanga ngo arazira
bimwe twavutangiye tuvuga tuti iri tegeko nshinga rizarikora. Amakuru aremeza ko uyu munyapolitike Denis Sanga usanzwe afite ishyaka ryitwa Envol, uyu yabayeho umudepite ndetse akora imirimo itandukanye, ni n'umunyamategeko ubundi. Rero yatawe muri yombi na polisi ubwo yatangiraga imyigaragambyo yo kwamagana umugambi wa Tshisekedi wo kuvugurura itegeko nshinga. Uyu mugabo rero hamwe n'abandi we abaye umwe mu ba mbere, ngira ngo iyi myigaragambyo igenda iba ariko bakagenda bafata abakomeye. Uyu abaye uwa mbere twavuga uzwi cyangwa ukomeye ufunzwe azira iri tegeko nshinga Bwana Sentama. Ndetse si na rimwe si kabiri, na mbere y'uko bivugwa kuko byarahwihwiswaga, bari batangiye kugenda bata muri yombi n'ubundi abandi banyapolitike, ku buryo uyu mugabo wese n'ubwa mbere afunzwe. Rero iri tegeko nshinga rirarikoroza. Igihe nabikubwiye ko ikizabikubwira ko rigiye kurikora, uzabona bamwe bafungwa nk'uku bafungirwa itegeko nshinga, ntabwo bari bakwiriye gufungirwa ibitekerezo byabo. Uzabona bamwe bahunga, bazabaho, hari n'abazapfa, nabyo bizashoboka. Uzabona imyigaragambyo myinshi yayindi umenyereye Kongo, ibi ni ibintu bizabaho. Yego, reka dukomeze. Ikindi nubwo uyu mugabo yafunzwe Bwana Sentama, n'ubundi gahunda yo kwigaragambya irahari, n'abandi banyapolitike bakomeje kuvuga bati hari amatariki y'imyigaragambyo tugomba gukomeza guhaguruka tukamagana ibyo Kongo ishaka, ibyo Tshisekedi ashaka gukora, tukavuga oya ku ihindurwa ry'itegeko nshinga. Yego. Kwagana ku musozo noneho niba nta kindi. Mbere yo kugana ku musozo, reka hari akantu mbonye. Yego. Hari akantu mbonye, hari utuntu tubiri nshaka kukubwiraho. Ni inkuru ivuga ngo la coalition FRDC, FDLR, Mai Mai Wazalendo, mercenaires, a encore une fois reçu une leçon qu'elle n'oubliera pas dans le village petit d'Arewarikare. Uvuga ngo ihuriro rya FRDC na FDLR na Mai Mai Wazalendo na mercenaires, yego, bongeye kubona isomo rikomeye cyane ahitwa Ipeti, muri Warikare. Isomo batazigera bibagirwa mu buzima bwabo. Akandi rero, reka ndebe niba nkabona, ni akantu Bwana Mushakamba nari nakaguhaye. Ni akantu gashimishije, ngira ngo umaze iminsi wumva ibibera Nyamirima. Yego. Ibibera Nyamirima byari bikomeye, aho M23 yari iri mu masuku. Noneho rero bikaba byarangiye hari amahoro. Ni akantu kavuga kati rwose Nyamirima iratekanye, Nyamirima abantu bari mu mutekano kubera imbaraga n'ubwitange bw'intare za Sarambwe. Nakarebaga wenda nkagusomere, ntabwo ndimo nkabona. Tuvuye kuri Nyamirima se? Yego. Ubutumwa ko butambutse. Yego. Twasekeje abadukurikira muri ubu butumwa bwo mu Kongomani. Yego. Reka mbukumvishe. Yego. Bametia tena base aérienne ya nguvu, donc ile information ya jana iko exact. Ati bof imizuko imeingia Rumangabo na ati muramu wanje
ati aravuga ngo baba tipe ntabwo ajya bavuga mu izina ubwo abavuga M23 bamaze gushyira imbaraga cyane Rumangabo. hari amakuru twabahaye ejo ni ukuri ntimuyasuzugure. bashyira imbaraga cyane, bamaze kuhashyira imbaraga ahantu ni bazariyere twahita iki mu kinyarwanda? Ku muntu urwana bazariyere ni nk'ahantu hasigara inyuma hava imbaraga, hamwongerera imbaraga. yego, ni ukuvuga Rumangabo bayishyizemo ingabo, bayishyizemo iki ku buryo izo ngabo zishobora kuzajya zihava zikajya gufasha abari imbere ku mirongo y'urugamba. umusada. dukomeze. Yego. karavuga nabi ariko nikumvikana. ngo wanaume ngo ni mingi ngo baguturuka kote ya Kenya, Ethiopia. ngo abagabo ngo ni benshi, ngo hari abaturutse muri Kenya, harimo aravuga ibihugu by'amahanga. Ethiopia ngo na Eritrea. Ethiopia na Eritrea, ariko si abo bantu ese Ethiopia ije Rumangabo. nibyo bisekeje cyane. ntabwo kumvikana neza. ubwana se ngira ngo ikiriho twari dushaka no kugira abantu bumve ni icyo gikabyo n'ibinyoma by'umuturage wo muri Congo utinyuka akavuga ngo abantu bari kuva muri Kenya, bari kuva Ethiopia, bari kuva muri Eritrea, ngo rwose ni benshi cyane, ngo gahunda ni ugufata Goma. ngo gahunda ni ugufata Goma. ngo ni ugufata Goma na Sake rwose nyirazo. ka kantu ndakabonye. karavuga ngo Nyamirima, once a desolate region due to being the DLR headquarters, now stands as a testament to the transformative efforts of the M23. uvuga ngo Nyamyirima yigeze kuba igihugu agace kayogojwe bitewe n'uko kari icyicaro gikuru cya FDLR. uyu munsi ni umurage. yego, ni umurage w'imbaraga zihindura za M23. noneho bigakomeza ngo the prevalence of peace in the liberated areas serves as a compelling demonstration of the positive impact of their individuals. uvuga ngo kuba hahinda amahoro, kuba mu duce twafashwe hahinda amahoro, biragaragara nk'ikimenyetso cy'uko imbaraga, ubwitange bwa M23 ari imbaraga nziza zihindura, zirushaho kugira ibintu byiza. ni akantu kanditswe, ndabona uwagakoze yashyizeho na foto ya Nyamirima, ariko ndabona yoherereje Wiringoma, yoherereza Lawrence Kanyuka, yoherereza uwitwa Abi K1 at AFC Congo, yoherereza na UN, yohereza na Amnesty International. ni agatwita, ariko urabona ari ahantu hameze neza cyane. cyanze nkaguhe. yego, ko yagiye afotora n'ibiturage, ashyiramo video, ashyiramo abahungu barimo bagenda, harimo utuntu twinshi. ubwana se nta mikindi nakongeraho kuri buriya butumwa, yari message natangaga. yego, ikintu abantu bagomba kumenya ni kimwe. yego,
iyo bitangajwe gutya kuko FRDC izi neza ko ni ukuvuga ngo ni umugambi wa FRDC na Wazalendo izi neza ko idahagarara imbere ya M23 ni ugushaka urwitwazo hakiri kare kugira ngo umunsi birukanse bavuye Goma bikanze Baringa batanarashweho bazavuge bati twari twarabitatse bati twari twarabitangaje M23 ifashwa na ni ukuvuga ngo nyuma y'u Rwanda barashaka kongeraho ko M23 ifashwa na Kenya igafashwa na Ethiopia igafashwa na Eritrea Bwana Mushakamba yego kuba bavuze ibyo bihugu hari icyo bisobanuye yego bifite icyo bisobanuye nanone icyo bisobanuye muri ideology iri hariya muri ideology iri hariya ya FDLR ideology genocidaire kuko icyo bisobanuye kuko buriya bivugwa n'aba bantu buriya na neva ajya hariya yabangwa agiye kurwanya ngo ni Himarand urumva rero biri muri wa mujyo w'iyo filozofi yego barimo bararwanya Himarand barimo barafata bya bihugu bita ko ari ibihugu bituwe n'abo bantu noneho bakavuga ko birimo biza hariya ku Rwanda Bwana Sentama niyange ngabitekerezo y'amoko ni icyo ngicyo nta kindi y'aba genocideri batazagira ngo n'aba bantu baba batangaza ibinyoma nk'ibi ni abanyekongo oya ni aba FDLR ni aba FDLR bari hariya bakomeje gushaka ibyo bashyira mu maso y'abanyekongo babahuma mu maso bakababeshya kugira bababeshye babangishe bene wabo bo muri M23 b'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda Bwana Sentama bayirengagije ko nabo ubwabo ari abanyamahanga bavuga ikinyarwanda ko ni ukuri Bwana Mushakamba rero wibaza impamvu umunyamahanga uvuga ikinyarwanda ashaka kwangisha umunyagihugu amwangisha mugenzi we kuko avuga ikinyarwanda ni ikibazo gikomeye ariko buriya Kongo yari ikwiriye kuba maso ikamenya ko bayiroshye noneho ikikubita agashyi ikagaruka vuba ntigume kuba muri biriya Bwana Mushakamba gusa icyo twabwira abaturage ko abayobozi bo bamaze kumira uburozi umuturage narebe ukuri nareke ukuri kwatsinze kugaragaze ukuri kw'ibivugwa kubera ko niba umuturage uri hahandi hakontororwa na babandi batavugwa nabi ari gupfa agakubitwa umuvandimwe mugenzi we akamwiba ariko hahandi hakontororwa n'abitwa ko atari abanyagihugu umuturage uwo ari we wese batagendeye ngo ni umuki yaba umutwe umukutu yaba umututsi yaba umunande yaba umushi yaba umuhunde kuko muri Kongo ayo moko yose aremewe akaba aryama agasinzira agahinga agasarura agacuruza akajya kurangura agacuruza akaba amahoro arindiwe umutekano na M23 ukuri kwabwo kuzigaragariza abanyagihugu babona bababeshya ari nacyo kiri gutuma intare za Sarambwe zitsinda uko ni ukuri Bwana Mushakamba buriya abantu banga amahoro ntacyo atwaye buriya umuntu ushaka kubaho neza yakwishimira kubana n'umuturanyi we na mugenzi we mu mahoro aho kugira ngo bajye bahora baguruka bari mu macakubiri n'ibindi yego reka rero tugane ku musozo tubibutse abari badukurikiye ingingo z'ingenzi zari zigize amakuru yacu twarebeye hamwe uko M23 yashyizeho abayobozi ba za centre n'imijyi itandukanye iri ku butaka yabohoje yego ikindi twarebye ni inteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje impamvu idasanzwe ituma FRDC itigarurira ubutaka yambuwe na M23 iyo mpamvu ikaba ngo nta yindi ni uko imihanda imeze nabi ingingo ya gatatu abanyapolitike barimo Vital Kamerhe ndetse na Jean Pierre Bemba bahawe Nyirantarengwa ngo babe bagaragaje
uruhande bahagazemo ku bijyanye no guhindura itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingingo ya 4, SAMIDRC yagabanyije ubushobozi bw'abakomanda bayoboye ingabo zayo ziri mu butumwa hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, zari zisanzwe ziyoborwa n'umujenerale, ubu bakaba bahawe umuyobozi mushya w'umukoroneri. Yego. Ingingo ya 5, Colonel Françoise Munyarugerero wa Police Nationale Congolaise na Bwana Rwakagara Nzungire Emmanuel batawe muri yombi n'urwego rwitwa DEMIAP, mu rwego rw'iperereza rya gisirikare, bazira uko basa, bakaba batwawe i Kinshasa. Ingingo iheruka, umunyapolitike Derice Sanga yatawe muri yombi azira umugambi wo guhindura itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko iri hinduka ry'itegeko nshinga ntabwo yarikozwaga, ntiyararishyigikiye, akaba ari byo yazize. Bwana Mushakamba rero, reka dushimire abantu bari badukurikiye, tubashimire, kandi abashya batarakora subscribe tubasabe bakande subscribe, haba ku Muco Wacu TV ndetse no kuri radio televiziyo Nuru ya Mashariki, banadusangize n'ibitekerezo byabo batwandikira ahanditse comments. Turabakunda rero, umugoroba mwiza. Yari Sentama, Bwana Mushakamba, mikoro ni yawe. Urakoze cyane Bwana Sentama, abadukurikiye mwese murakoze cyane, turabashimiye. Mwarakoze guhitamo Umuco Wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Murakagira Imana.